Aku lah. Mati ban. Orang gua tak ada mati mundanya. Mula jong. Sambine dipan kan lah tahu di. Mun sedih ka bu. Kan pasti jagaan macam tedong gini kan. Siapa sih bang? Seporan anak, hari calon ibu ben. Siapa sih ngelatihnya bapak? Kan bener sih gua ala kumlolo nak. Iya lah tak apa pak. Kau lebih senang. Pasti bila saya akan banyak pak. Ya mau bisa secepat dari ini. Biar nak. Iya jauh. Ibu anak calon ibu. Ki. Datang di mana kak? Datang kon Mulyati ru dek. Ucap mangkat deki aja. Oh iya kak. Arep apa abi ini boleh? Yang di mana bu? Dengan dua agung. Dengan dua agung jangan kak. Pasti bila saya akan cari pak arep. Iya susu. Nampak lo cepet. Oke saya pun pak tak napa pak. Ya lebih, jom bapak lagi keluar kadang ibu ya. Ngurus nerat surat dia. Iya kak. Aduh, segini bapak deh. Macam ngomudon nih. Tengah mi cokot tu bapak. Ya terpelakan nak paru kak. Cerita Jawa juga tang paru. Kok seneng banget? Ini na benda saron moro. Menurutkan bagian mempalian kota nang ben mi kasar. Pola lamang kata laku jom. Tangi nom bidang kada. Kiwan bukan apa bu? Kesal tirang bini ping jalan di lake. Kiwo. Iya mana boleh teng tua nak kingki melolo. Tikel wan bu, cak rasane nade, mi moko kade ni. Pocu berarti ngendi lake pengertian. Ayo kade mon jalan dek. Boleh berangkat ke ibu, ibu? Iyalah. Bapak, kamu bu? Bapak sakit. Oh, kita kerban ka boleh berangkat ke dek. Pamit ibu. Ya tengah teh. Marahin dong boleh makas beres. Arena cepok, nyusahin. Bah, malah dateng jong minum dem nak. Ada isi malam bu, gula aben nih. Mengakan ya perantai biko. Kebiakin kita mulai biko. Engke pun bu, gula ada harga pun. Ya maju pas perantai akin biko. Iya deh.
Kenapa biar bu mak nggak sih perhatian dulu? Dua apa Jong? Kelero kok mau nalatinin anak? Empon bu cek sini ke bu, cek bertelepon ke, tak nyaman ngebingin gue. Dutin lah Jong. Sambil di depan kan lah tahu di. Mun sini ke bu, kan pasti cek kan macam bedong gini kan. Mulai kol berapa deki ban? Aboni kawan bu, boleh mana bu? Iyalah seru kabela kabinin ya, seru ableceh. Oh, tikal ke boleh nggak tanggi di mana ni? Kiwan. Nggak ada ongku mulai bencong. Cek ni ada pengada deh kok bu, mulai abit nang bi pak. Maju kah? Nah ayo. Nang lah, cara nak jepok keren. Dek remalah aku di sebat. Alhamdulillah kak, nyaman kalau kau disa. Tang cakat cara lebur. Itu yang alhamdulillah munda iya, kor laban pernah. Oh iya dek, kau alak bela kebetulan. Engkau relaku bertugas keluar kota dek. Mak tengah apa nih kak? Coba biasa nih ngaji berdiri ngatasin TV. Sebiasa ngatasin ruas sakit, teti bekilain gangko dek. Berapa hari kak? Ya berangkat pagi, deki sore mulai dek. Apa sih perlu siap pakai juga? Ya tak usah aja lah. Kau lamarnya pakai TV lah. Mata minta bantuan kang kok ben kak. Tin lah dek tak apa. Kau tahu ben ceki baru datang. Mogok ben pas. Iko kesoon kak, ben bisa ngerti ketang kebedaan. Iya pada munda iya dek. Dek ramai ngak kepak dek bu. Pun pas sampai esak. Kau kau mea bela ketang bini bu. Ya dalam cara nih Jong. Tahu dek ramai dek bu. Kalau rapi Jong. Kalau aku lah Mati ban. orang gua tak ada mati munda iya.